یک گروه حجوی که تشکیل کردید از اون جمله میشناسم من قربانی قوش ذره بو یک اپای سیاره چی شد که یک باره همین شما پراکنده شد در همون زمان پول چشم ما را کور کردگی بوده که پول چشم ما را کور کردگی بود بکنم خاطر که ما دخواه داشتیم در یوتیوب چی سببه که شما مثلا همین حجوه دیگر رو نمیگوری بعضا گپو بین ما و که اکه قربان شدگی بود یک دو شده خفاگری شدگی بودن پرابلم مثلا پولی نبودن نه پرابلم پولی هم نبود و پولی هم شده نمیتونه برای که حرکت درست گفتی که مثلا قربان و مثلا پای ذره و پای سیاره یگون خطوگی ای خودت دیدی که اومدی از اینو بخشش می‌دی درست تو خمو سر می‌خزی 0 پلاس مترای انا بعد می‌فهمی دو روز وقتش که قربان به پول در ما خدمت کردگی بود درباره ما روز بود اپای زاره درباره ما روز بود اپای سیاره درباره ما روز بود سلام دوستانی عزیز اگر ما رو قدر کنید احترام کنید دوست دارید من هم شما رو قدر میکنم احترام میکنم دوست بدم وقتی اومده که اثبات کنید که ما هم دیگر رو قدر میکنیم یا نه از این خاطر ما با شما توصیه میکنم که همین اکای امید رو برای گذاشتن از گرانیسا دستگیری نمایید زیرا همین اکا سبب میشه که کاری ما نیز پیش میرود از این خاطر از شما خواهش میکنم همچون برادروار اقلا همین اکا بنویسید و مسئله از سرحد گذاشتن خود رو حل کنید من امیدوارم که شما ما رو دستگیری میکنید ما امکانیت پیدا میکنیم که برای شما بهترین فیلم های کوتاه و فیلم دیوتی رو زودتر پیشنهادتان کنیم اگر همین چیز رو خواهید حتما همین اکاک رو چیکار کنید دستگیری کنید برافتیم خدا نگهدار الان کنون میگذاریم با قسمت اولی فعالیت شما ایده کیه که شما باید بلوگ شما اول صحنه‌های حجوی گذاشتید خب بعد از اون باز با بلوگری گذاشتید باز با سینما رو آوردید چند زینه پیدا هم ایده از کجا پیدا شد ایده که جان ما وقتی که توصیف یوزامی ما دوشنبه را دیدگی نبودم که فقط همین گوسپند داشتم مولچرونه خیلی کوربور همین تا حاضرم ما خودم با خودم میگم ما کسا فکر میکنیم را در رفتم که خودم با خودم گپ میزنم یکم وقت دارم میشم میگه تو چی خودت با خودت گپ میزنی خودم سوال میمونم خودم جواب میدم همین خیلی در سرم هست وقتی که همین کارا را میکردم خیلی اول از کامراچی آغاز کردم بعدا اومدیم حجی نگاری مثال برادرها بودن همه بعدا با گروه خودمون تشکیل کردیم همه با مرور زمان جای خش گرفت گذشت رفت که بعد اومدیم قسمت برنامه مایوبودا همیودا این خیلی اکه فرجان که ما حرمت عزت علم معرفت از عنم زینه های سر کردم استا اومدم تا همین درجه را رفتم و دلشم با علی شدن میگیره که جون برای که انسان وقتی که قشلاق میه برای یک بچه دهاتی در شرقی نه یک جون همه نمود انسان خاطر رو پرو میشه یک میگم که خداوند که با ما راست ان شاء الله ما همه وقت کوشش میکنیم هر یک کس خودش در راه راست باشه ان شاء الله که آدمای خوب در انم راه پیدا میشه و بانگی در کجای بروا بانگیش میوه دست کجای بروا گروه دستش میوه مثال نمازخون کجای بروا جوره نمازخونش میوه در روی زمین یگان آدم در شریک دیگر جای گرفتن هر یک کس میخواد که در پروک خودش بروا کجا با این خاطر ما همش اومدیم مثال گذاشتیم اومدیم در اهمی زینش هستیم ان شاء الله خدا را شکر میگیم که ما یک بنده خاکی را قدر کردن برادران مخلصی کردن تا این درجه را آوردن ما هیچ نیستیم همین زندگی ما با میگم همه کاری ما ایروی همین برادران که مرا تماشا کردیسن ایروی همیان اکجان همیان نباشن اکا ما نیستیم برای که یگانه شخصیت هایی که ما را تماشا میکنن حرمت عزت میکنن انا می تماشابینان دومی کانال مثال شما کانال ما نو واسه برادران تاجیکان همین شما همین ایده خودتون بدم اینا بلوگری همین چیز قبول کردن این منه در داخل همین باقی مونده ایده یگان کس نگفتم بله یگانه استادی که اولین درجه ما را دستگیری کرده در همین سال استاد جان الهام جان شادی متخلص مقام با اکمال جمعه و دیگر شخصیت های بودن بعدا در گروه ما اومدن رفتن همین برادر بودن یکی که مرا در همین زینا وردگی استاد الهام جان شادی مقام بله در مسئله منتج پانتج اکمال جمعه فضا رحمت سپاس با برادرانی که تعمیر روز دربار ما بودن بعدا میدونه که استاد دونجوان جوراخون بعد دیگروش خطی سر کردیم بعد اومدیم گروه خودمون اکای قربان اکای چلا اپای زره اپای سیاره نرغول کلمه همین برادرانی بودن
қатъи ӯ кор кардем, баъдан бо ҳама аз соҳаи саҳми худаш дида айпаи корубори худаш бо омадем дар соҳаи корубори худ фаъолията. Ҳар як чиз акай Фаррох дар инсон худаш вобастагӣ дорад. дуруст. ҳоло ҳам ба ҳамин устоди аввалини худатон Илҳомҷони Шодӣ гуфтед, муносибат доред, додугирифт доред? Додугирифт дар ҷодаи санъат дигар ма намегардем акаҷон. ҳаҷвнигорӣ мисол и филмакҳои тарбиявӣ мекунем акаҷон. Ира дар пеши худам мондагӣ мондед. Чӣ сабабе ки шумо масалан ҳамин ҳаҷва дигар рӯ намебиёред? Оё шумо ягон кас озор дод, таҳқир кард, гап гуфт? Проблема чист? Проблема ки ака фаҳмидем ки баъзан корҳои мо мекунем худмона ҳақ мешуморидем, дар ҳақиқатан ноҳақ будем акаҷон. ҳамин кори мо хато буда. Худатон фаҳмидед ки ноҳақ ҳастед? Ноҳақ будагием ки ё ягон кас шуморо гуфт? Не, ягон кас нагуфт. Дар ҳамон замон пул чашми моро кур кардагӣ буд ака. Пул чашми моро кур кардагӣ буд. Ба кадом хотир ки мо дахот доштем дар YouTube саҳначо мекардем, дигар фикри ягон чиро намекардем. Мегуфтанд мо не мефтем фалон и ай бахилиша мегане ки не баръакс. Мо ҳама вақт хуби худмона фикр мекунем, баъди мона не. худмона одами тоза мешуморем. Не ки як бор дар оина нигоҳ кунем, баъзан корҳое ки худмон кардагем, ҳами сират дар сурати мо туф мекунад. Ба худо қасамда ҷон беҳтарин гап нигоҳ кунед. дуюм гапе ки ман аз ҳамин Раҳим гирифтам, дар оина ба худамон нигоҳ кунем, сирати мо ба сурати мо туф мекунад. бояд ин хел набошем. Раҳимҷон, бале Раҳимҷон, анакун нигоҳ кун, як масъалаи дигар, ҳамин як гурӯҳи ҳаҷве ки ташкил кардед, аз он ҷумла мешиносам ман Қурбони Қош, Зарра, бо Апай Сайёра. хуб боқӣ мондаашо он қадар намедонам ман, барое ки муносибати корӣ надорам. чӣ шуд ки якбора ҳамин шумо пароканда шудед? Парокандагӣ мо акай Қурбонҷон Москва рафт, акай Қурбон Москва рафт, Апай Зарра Туркия рафт, Хай Сайёра қатъимон буд. дигар дар ҳамин ҳолат ҳар кас айпаи кору бори худаш шид. мо покза фаъолиятмона баҳс кардем. баъзан гапҳо байни мо ки акай Қурбон шидагӣ буд, якду шида хафагарӣ шидагӣ буданд, аз ҳамон сабаб дигар Москва рафтанд, мо тамос биромадан натонистем. шояд ки акай Қурбон, Апай Зарра, Апай Сайёра ҳамин авори мара тамошо кардагӣ бошанд. ман низ бо айпаишон рафтам ҳамчун бародар, барое ки бо мегӯм ки инсон бояд ҳама вақт манфиати худша фикр накуна. буд рӯз соаташ ки акай Қурбон бепул дар ман хизмат кардагӣ буд, дар бари ман рост буд. Апай Зарра дар бари ман рост буд, Апай Сайёра дар бари ман рост буд. мо пула фикр намекардем. шояд ки баъзе хусумат буд, ягон чиз буд ки ҳамин чиз мумкин ки гуноҳи ма бошам, ман ҳамин гуноҳро дар гардани худам мегирам. ягон хатогӣ карда бошам, ҳамон вақт занг назадам, чӣ накардам, ҳама айпаи кору бори худаш рафт. ва дар ин умру паро мегӯям ки мисол акай Қурбонҷон агар айма ягон камбудӣ гузашт боша, бахшиш Апай Зарра, Апай Сайёра, банда бехато намешава, бекамбудӣ намешава. ман ҳамин чиза дар худам ҳамин хел қабул мекунам ки ман роҳбари гурӯҳ будам, ай ҳамаш бахшиш мепурсам ки шояд ки айма ягон чида хафа шидагӣ бошанд. леки дар пешти камера ман аз бародаро вақте ки федератсия раисиро омадам, рафтам ҳамроҳшон суҳбат кардам, узрхоҳиам кардам. ба кадом хотир акай Фаррохҷон ки дунё чархи фалак ай YouTube ҳама чи ай сари мо мемона, лек одаму одамгарӣ, барое ки рӯз соаташ будан дар бари ма будан, ма бояд о чиза қадр кунам. вақте ки қадр накунам кур мешам ака. ман Москва рафтам, ҳамин чиз мара иваз кард. банда камбудӣ бехато намешава. ба ҳамин хотир иншалло ки бовари комил дорам, мара хуб дарк кардам ва ма хирсандам шидам ки ҳамин воқеа шид. ба кадом хотир ки ман фаҳмидам ҳамин чиза аз ҳамин система биромам. мақсад баъди маъюбӣ гузаштани ма дар вақти монетизатсия буд. монетизатсия YouTube кор мекард, ма дар барномаи маъюбо будам, кора пеш мебурдам ва иншалло то ҳамчи худа пеш бурдесам. и бо дастгири бародароне ҳастанд ки дар бари мо ҳастанд, дар пишти экран хайрое мекунанд. мо гуфта наметонем, барое ки одамои бонуфузанд, дар инҷа номи ӯро гирифтан шар нест ва ӯ муҳтоҷи номгирии мо ҳам нестанд, муҳтоҷи рекламаи мо ҳам нестанд. дуруст Раҳимҷон, леки шумо ман имена ҳамин группаи шумо қатъиман мебинам шабу рӯз як ҷо будед, кор мекардед. дар ҳақиқат дуруст гуфтӣ ки масалан Қурбону масалан Апай Зарра ё Апай Сайёра ягон хатогӣ ай худат дидӣ ки омадӣ аз ҳамино бахшиш пурсидӣ? хатогӣ дар ман ягон чи набуд. ма барои виҷдонам ки ҳамира вақте ки мега ки як бародар қатъи як бародар қарӣ боша, мо қарӣ набудем, фақат суҳбат намекардем. ҳамин чиза Қориҷон бародари азизи ма ба ма гуфт ки Раҳимҷон гуфт гунаҳкор бошӣ набошӣ, гуфт
اینقدر نماز و اینقدر کار خیری که میکنی همش نولای. باید یگان برادر ایت خفه نباشه گفت. تو وظیفه برادری تا اجرا که ما همه چیز در خدمت خلاصا بروردم که شاید که همون وقت ما فقط خوبی خدمت فکر میکردم، خصومت داشتم، گردن ما خم نمیکردم، شاید همین سو باشه. ما هم رفتم گفتم ما گناهگار گفتم در نفس گفتم ما گناهگار ای همه شما بخشش میپرسم. رحیم جون молодец. بعد از بخشش پرسیدن یا خیلی در حالت شوک روبرو نشدن یا مثلا نفهمیدی از یگان که مثلا اومده رحیم پروداکشن از اونها بخشش پرسیده است دلت چطور شد؟ خولی شد؟ اکه فرخ جان ما وقتی که خدم به خدم سوال میمونم خرسان چیدم که ما وظیفه خدمت ادا کردم دیگر ای پس رحیم میگن ای ما بخشش پرسید فلان کرد ما دیگه محتاج این گپا نیستم برای که با یگان تشکر ندارم فقط خدا میگم که بهترین خوشی زندگی نصیب شما شود. ما چیزی که در دل داشتم همون را رفتم خاص از برای الله یک بار کردم تمام برای که مقصد ما برای همکاری کردن یا برای ایسر برقرار کردن نه یکا برای نبود فقط برادری. بهترین رحیم جون молодец بهترین کارا کرده. مناسب یعنی که بینتون پرابلم مثلا پولی نبودن. نه پرابلم پولی هم نبود و پولی هم شدن نمیتونه برای که ما هر یک کدومش معاش کردگی بودم معاشون هم میومدیم سیانکه میکردیم سری وقت معاشون هم میگرفتن یگان تجای پرابلم پولی یگان خیلی قرضدار نیستم اگر قرضدارم بگن بیان گپ زنن 10 برابر میبرم میتونم برای که ما هر یک کدومش میدادم در شویدی ما خیلی همه چیزا گفتن در کار نیست برادری کسی بیاد گفت تو قرضداری 10 برابر میتی از من قرضداری با جان دل جان نمیدی زنده باشی رحیم جان از ما اخلاصی برادری قرضداری مسئله مولوی نیست. رحیم جان زنده باشی یعنی دیگر شما به حج رو نمیبیورید. نه رحیم جان یک چی برای من اینترست هست که مقصد بعد از اونی که مثلا تو مهاجرت رفتی یا همین خیرو اسیونکا کردی معیوبو اسیونکا کردی 90% تغییر یافتی تو یعنی مناسباتت رفتارت گفتارت کردارت تماما تغییر یافت. من نمیفهمم همین تاثیر دیدن همین حالت‌های تکراری باشد یا مهاجرت باشد. اولا هر دو شیده میتونه که فرخ جان که یکم چیز که همون واقعیه که ما در زندگی روبرو شدم همونو با ما درس عبرت شده کرد. بالای این هم ما برآمدم فدراسیون روسیه رفتم برادرایی که ما را دعوت کردن ما اول نشناختم و یا کیا نکرد 6 دقیقه چون نان نمک خوردم گفتم شاید رنگ و یگان مهاجر یگان هم خیلی غریب بچه باشن. بعدا با کار فعالیت چون ما را شناس کردن خیلی ما فخر کردم که این خیلی برادر تاجیک خاکسار هم بوده یکا ما دو دستگاه او را دیدم اکا کو گفتم ما کیم اونا کی هرچند که ما هممون بنده الله مهربانیم لیک ما رنگ برگ درخت میسوی پول مبلغ و رنگ یک درخت کلون اکا ما هم ده خلاصه بروردم که ای رحیم گفتم تو نالی با این خاطری که 2 نفر برادر عزیز ترا مخلصی میکنه 2 برادر عزیز میشینه سر پلاچوی قطعی چور میخوره تو فخر نکه تو هواولا نشه که تو انا تمام تو زویزده خداوند فضیلت هم داد در کار شود در یک لحظه خارد میکنه در یک لحظه با قلای بلند میبردارد با قلای بلند که برداشت افضلیت شگم نکه در یادت بگی که گذشته تو کی بودی گریه میکرده که یک کسی از مدبتا گریه میکرده که یک کسی بر دعوت کنه قطعه پیلا چای بخوره امروز که خدا فضیلت داد ناشکری نکرده با همین خاطر گفتم که من نالم این همه چیز از جانب الله با ما همچون یک توفای باید من حرمتی نکنم تغییر یافتی ها بله تاخیر اکن همین پرینسیپ در داخل خودت هست تاخیر همین راه قطعی میروی ها ان شاء الله این راهی که ما پیش گرفتگیم فکر میکنم که دیگر روی برگشت ندارم که این راه نبرات خوبتر و بهتره بهتره. رحیم جان میگذاریم با همون فیلم ها گفتیم چند وقت شما یک فیلم کردید زنی مهاجر یک واو شد در حقیقت 1 میلیون ترانسپورتر برافته ایستاده که این کاری شوخی هم نیست. البته من بین یک خرسان شدم هم ایده ای کجا اومد سر شما با چی فکر کردید خودتون نوشتید چی بود اون چی عامل بود که مثلا شما مثلا حیات یک کس واقعی هست یا دروغ هست پسی پرده هست چی عامل ها بود که مثلا شما با همین واوی مثلا همون زنی مهاجر رو بیارید و در آینده در دایره همین فیلم باز گفتید باید شودن نقشه هاتون چی هست
акай Фаррухҷон, барои блогер маҷбур ва ҳатмӣ нест ки ба воситаи як каси дигар худша реклама кунака, суистифода аз як каси дигар. блогер ҳамун блогер шуда метавонад ки дар дили мардум ҷо шава. агар ки мо одами хуб бошем, подписчикҳо маро ҳурмат иззат кунанд, дар ҳамиҷа бишинем чорта чақчақ кунем, маро тамошо мекунанд, просмотр мекунанд ака. лек набошем баръакс, ман намехоҳам ки ба воситаи як каси дигар маро тамошо кунанд ака, суистифода аз як каси дигар. филмам проекти худо. боз як дақиқа Раимҷон, ҳамин гапа шумо мағзи гапа ҳамҷава гапа намехоҳанд ки масалан тавассути дигарҳо пропаганда шавед, шуморо шиносанд. бале ҳастанд имрӯза шабакаҳои мо ба ҳамун нафарҳое ки масалан пропаганда мекунанд, худшонро тавассути дигарҳо мешиносонанд. бале ҳастанд бисёр бародароне ки кори хуб доранд, беҳтаранд, кори беҳтарин кардесанд дар ҳамин соҳа. баъзе нафарое ки блогерое ки на пайдо шудан суистифода аз суратҳои аксҳои ҳамоҳо мекунанд, мебаранд чорта гап мезананд, нохи барои ӯ мардак тамошо накардеса, барои ӯ мардаке ки бисёр корора кард, барои ӯ тамошо кардеса, ин фахр мекунад, нигоҳ ки ман чанд қа просмотр дорам. Не, сурати хита тоқамо саҳар мехези 0 просмотрай. ана бад мефаҳм як давом мегӯям. оиди филм проекти хидмбод бо дастгирии маркази хизматрасонии зиёратшоп ҳиҷома ака Абдуллоҷон ва Қориҷон спонсорӣ ҳамо кардагианд. оиди сценарияра ман нависагию ҷобаҷо кардана қатъи ака Абдуллоҷон кардагием. Абдулло Бобоев хай беҳтарин шахсиятай, бародарон мешиносанд, дар ғарибӣ моро бисёр дастгирӣ кардагианд. сценарияра ҷобаҷо кем, расходора ҳамо кардан, мошини ҳамо қатъи биромадем. филм ака ягон ҷош сохта нест, ягон ҷоша фантазия кардаги нестем. ҳаёти як хоҳаре ки баъде ки филм 3 қисм мешава, буд шава, ма ҳам хоҳара рӯи экран мебурорум, гап мезана ака ки ин чиз факти далелош қатъи ҳақиқат дора ишидагия ака. воқеъ аст. агар ин воқеа намебуд, дар таи комментария садҳо духтари тоҷик наменавис ки ҳамин чиз дар зиндагӣ ма рӯпарӯ шудагия ака. тахаюлӣ дар як аз ду кас мешава ака, дар ҳама не. ғарибӣ ҳама чизере ки ма кардам, дар ғарибӣ бародаро ҳар рӯз дар ҳамо рӯбарӯ шудагиян акаҷон. ба ҳамун хотир чизи хуба 90% мо мегӯем ки бародарони ғарибай аллакае ки чизе ки ба дарди дил боша ҳатман тамошо мекунанд ака. омаду пистолетагӯ пичу чалавик павк намешава охи ака. мақсад ки чизе кардан дар кор ҳаёти воқеи бародаро боша, як чиз ба худаш бигирад. оли дуюмаш барои ҳаромхӯрия, барои дигар корое ки ҳастай дар Москва бародарои тоҷика истифода мебаранд, занҳои тоҷика. дуюмаш иншааллоҳ ки бо беҳтарин мешава. барои чӣ ман набуровардесам пай дар пай акай Фаррухҷон ки дар Федератсияи Россия филма сёнка кардан осон нест ака. аз ҳисоби прокаш, аз ҳисоби маблағ ҳамаш ман мехоҳам ки як чизе кунам ки мисли якумаш мардум тамошо кунад, роҳат кунад, 10 минута 5 минута не, аз 1 соат боло боша ки ҳамин бишина тамошо кунад филми мара ба ҳазор роҳат кунад акаҷон. ба ҳамин хотир ака беҳтарин Раимҷон, баъд аз ҳамин филм дар раҳ рӯ мардум медид, масалан ягон пешниҳод намекард ки масалан ман ҳамин хел шудам, ҳамин хел будам, ҳамин хел ҳастам. бале ҳамин дуюмаш аз зиндагӣ бародарони ғариб гирифтагия, занҳо ва модарони азиз. бо дар ҷоли модаре ки пайдо мешава, фарзандош меоранд дар Москва, хору залилиш мекунанд. оли чизҳое ки ҳаст, баъд мефаҳмад ки баъзе нафарро орзу доранд ки як рӯза умри модаршона ба тамоми ҳаёт чон бихаранд. як рӯза умри модаршона, лек баъзе нафар 100 солаҳо умри падару модаршона дар хорӣ месӯзонанд ака. хору залил кардагия. мехоҳам ки ҳамин 3 гапи хуб гӯям барои ҳамин тамоми тамошобин аз дилам. ҳамин 3 гапи хуб, масалан дар бораи масалан одамгарӣ ҳаст, масалан зиндагӣ ҳаст, устодай, падарай, модарай, 3 гапи хуб. кӯтоҳ ака. якум чизе ки ман ба бародарон мегӯм акай Фаррух, якум чизе ки ман ба бародарон мегӯм, аввал ҳама вақт ака ба манфиати худ кор кардан дар кор нест. мақсад хубии худа гирифтан дар кор нест. ҳама вақт ҷиҳати баъдии худмонам бояд мо контрол кунем ака. хуб дуюм ин ки ҳар касе ки падару модар дорен, хоҳем ки баракат ва иззат дар назди Аллоҳ пайдо кунем. ҳо мегӯянд ки биҳиш дар зери қудуми падару модарон аст. чӣ қадар метавонем ки файзи баракат дар хонатон боло шава, дуои падару модара бигирем, чунки дар будани падару модар ба қадрш намерасем бародаро. қасам ба ягонагии худо, баъде ки ай даст метен ҳамун рӯзе ки ба хок мерава ку аёто набурен хубӣ карда бошем, файзи баракатш меса, баъдӣ карда бошем ку файзи баракатш мерава, баъд дар ӯ вақт дер мешава, дигар мераи 100 агар қабра букови дигар нест, барое ки рафт.
سیمش همین میگم که شاید که نه برادران که مرا تماشا کرده سن یگون چه خفه کرده باشم یا در تلفن یگون چه جواب نداده باشم یا نسبت یگون تا در نوارم یگون گای پس بلند توشون بخشش میپرسم برای چی که برادر جونا که یک نفس ما در دست الله مهربون است ای همجه خیستن رفتن ما آیا نوار بعدی ما میشه و نمیشه نامعلوم است برای همین خوبی در روی زمین همه وقت میمونه باقیه که از دل نمیره که یک بعدی میتونه که تمام خوبی را در یک لحظه جزیر کنه. با همین خاطر برادران عزیز از همه در زمین تا آسمان می‌ندارم که تا آخر برنامه اکای فرخ جان ما را دستگیری کردین تماشا کردین و ما بنده عبدالرحیم جان انشالله که امید دارم که همین برنامه را به دوستان برای رفیقان پیشنهاد میکنه که دستگیری شما برای کانال اکای فرخ جان بهترین میشه و انشالله که برنامه خوب بهتر در پیش در پروژه های آینده اکای فرخ جان ما فخر میکنیم که شما در برنامه خود ما را دعوت کردین. ما هم از اون فخر میکنیم که رحیم جان سخنی ما رو نشکستید و آمدید. من میبینم شما در پروسس هستید برای که مسئلهاتون بالای مسئله هست. حضور آمد دوستان عزیز اگر که همین برنامه ما پسند شما آید ما خرسند هستیم که مثلا درد دل یک برادر رو شنویدیم. شما میتوانید فکر و عقیدتون رو درباره همین رحیم پروداکشن دوست و برادری ما نویسید. ما میتوانیم که بعضا صحبت های دیگه ما خطی رحیم توسط تلفن انجام تیم یا توسط مثلا شبکه های اجتماعی عضو فعال هستند اگر که چیزی وجنه مهمتر باشد میتوانیم که باز رحیم رو بگونه نیست قپیدنش میتونیم و سوال شما جواب داد. سپاس زیاد نفرهایی که مثلا ما رو درست درک میکنید و درست میفهمید ان همین سه گپ خوبی اگر رحیم برای شما پسند باشد همین در زندگیتون شعور کنید. من گمان میکنم که گپ همین سه واریانتی که پیشنهاد کرد رحیم بهترین گپ بود بهترین حرف بود. باقی خداوند نگهبانتون باشه. رحیم جان یگون چی گفتنی باشه اگر مرحبا نگفتنی باشه خدا حافظ. فقط برادران عزیز در کامنتر در حق پدر و مادرم دعای نکنین همیشه برای ما کفایه با کدام خاطر که من نمیخوام که از پشت مای فرزند پدر و مادر ما یگون گپی بد بشنوه برای که پدر و مادر با یک امید ما را کلان کرده کسی که ما را قدر میکنه یک گپ خوب برای پدر و مادرم در حقش یک دعای نکنین. الله نگهبانتون. خدا نگهبانتون.